Ka KHADC kadan khatlai tali ki bri thung ding hagaleng ki jaka bahap ha uput usam ka council yakani lapentip ka executive member bapet ya katanat klau ka kong Magdalene S Maulong hapo ka darbar ka KHADC mentaka sengi ka hatway tarik naitung arja arpusau ka executive member ka lapentip baki bri thung ding ka KHADC kilong ka lailat lum shami sau nong kharai soklat lum sopet beneng tham lum sharanto bernihat lang shing non mati ling nong shilong ram shinrai bat ka ara dongga kam hadian halor ka weipat ka jingkali balawan ra UMDC ka maukan ro uba martel en mukhim ka kong Magdalene ka lapentip ba ka council ka layo pediang shiklur arphnyau lak praphuwe hajar ruspa hnyau phulai nakimar klau jong usnem arhajar arphulai bat shiklur khandai phulai lak san hajar khandai spa khatwe jong usnem arhajar arphulai arpusau. Will the executive member in charge please state the amount collected, received from the major and minor forest produce for the year 2022, 23 and 23, 24. The financial year adalah April dari Syukur, April Ajar, Desa April, dan persen Ajar April Akusah dari Syukur, dan Laila Samja Desa. Ya, tinjau ke departemen forest today, but tinjau the region minor forest produce to indicate timber dan berkau yang ada aku lain kau di mahasiswa itu turun itu satu lalu ya kini di forest produce di warga itu hijau coba sila aku way sebelum aku nyolak aku jadi industri mulai mengucap mulai but sebelum mulai sang kerja mulai way mengucap kerja aku Nilai
Data berjingkit, berjingkit, collection atau donor